Dengan khulumbaikha ang Rupesh Debarma Tripura Idol ni top 10 contestant. Ani ang tabu Delhi University third year pori tongo. Ani kamingkha Udaipur Bondwar Chhatraifang Parabo. Ani Nogo, ani Babu Song, ani Ama. Kita ani Bai, ani Manai Song tongo. Jung total chini sibling ang kha panjona. Agi Asina sir, ani recamung jengkha ang jepura cherai class 4 tongmani. Apna nogana kasha ashram tongmani kolonasya. Arang thang nai motai ni gana surumani. Ni mutai ni gana sabda jate ang start haika. Ike aru chamna thangaibo ani parents gano kutukha hener ma rogrongui nai. Ike ang tapore hostel thangui nai 7 বছর tongkha no bodoyo. Aru bo recap khangke logoro bo hor rogor ta khangke tamon ngatiro hini sajago. Ngaten recap ini ani journey ronang start haika. Ang tribal pai khangke belai khan ang kha tongkhongnai. Karon omo kaisa platform je nono sinimung riu tabu no ang top 10 phaimani no ano oni sinimung mangkha jodi nung winner rang thang kangke te bu sinimung mannai te bu lukorong ni hamjang marong mannai abuna ang kha khayo je ang winner rang kheto anek kha tong thok jodi ang top 10 no clear khai pai nei top 5 thang kangkai finalist kangkai ang belai khan ani lukorok te ani dai tong nai audience na belai khan kha bai kha ka hamya phanai karon borong ni support bai nu ang tini amti jarao sogo no ati kana support kai to ni ano Congo